UMafikizolo lapha kuFacebook uthi number 1 for now Mzala kuyokhlonza unyaka. Ngiyabonga abavota Nkosi yami, ngicela niqhubeke ingoma F uthumele ku 32253. Usho njalo uMafikizolo. Angazi if i-week number bani le laphana okhosini or i-week number 2 cause bajwayele ukuthi bekhiphe imiphumela every Friday until kuze kushayeke i-31 lapho-ke abagcina khona ngo-12 emini nokubala ngeyi-31 ebese ebusuku ngo-10 or ngo-11 bese kuba ne-top 10 eyengoma ehlonse unyaka. Lapha-ke iy'ngoma ezihamba phambili okwamanje laphayana kuphi Okhosini FM. Ingoma esahleli laphana ku-number 1 okwamanje uMafikizolo, ingoma ethi yoncinga unyoko, abantu bayivotela laphana ku-letter F. Kulandele unumber 2 uMahu featuring GLCJ, hamba nobani uThukuthela and Jazz World ethi bengicela uletter E. Bese kulandela-ke uDJ Tira ku-number 3 ehamba no-PC and Camp Masters featuring General Simamane ithi awungazi uletter J. Unumber 4 uSjava, ingoma ithi uyena uletter H. Unumber 5 kuba Professor. Unumber 5 kuba Professor Enlani, igama lengoma lithi Order, uletter I. Unumber 6 uZinxumalo and Dlala Thukzin, igama lengoma ithi Mali, uletter C. Unumber 7 uSiza featuring Jazz World noThukuthela or Jazz Works noThukuthela, igama lengoma lithi Isaka 6 AM, letter G. Unumber 8 Jazz Work noThukuthela, ithi igama lengoma uma wengane, letter D. Unumber 9 Semi Deep uNia Pearl Buhle Mano, igama lengoma ithi Shela, letter B. Unumber 10 uSkills featuring Z and Skies, igama lengoma ithi Mama, uletter A. Injalo-ke indaba-ke umuntu kuvotela ini ingoma-ke ayithandayo nabona ukuthi yena izohlonseka unyaka. Okwamanje uMafikizolo usayihola laphana eqhulwini, kuzobonakala-ke ngo-day bani ngo-week 3 if I'm not mistaken, not ngo-day, nge-week 3 Friday elandelayo lapho kuzocaca khona ukuthi yena kuyanyakazeka yini nakwabanye. Kodwa kwamanje zisame kanje, uMafikizolo usayilida-ke laphana-ke currently kwi-top 20 or kwi-top 10 yoKhozi FM yengoma ehlonsa unyaka 2025. Ngiyabonga.